Pemirsa pasukan gabungan saking Korps Brimob Polri, miwah pasukan Dalmas BKO Baharkam Mabes Polri, ngelaksanayang simulasi penanggulangan huru-hara megenah ring lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Di sejroning pangupaya gerakse keteraptian KTT G20 ring Bali. Simulasi inucap kekawitin saking kewentenan unjuk rasa raris tim negosiasi kesarengin pecalang sampun ngicen pewara-warah mangde pendemo nenten mapari laksana kaon utawi merupa kekerasan. Nanging pendemo kantun memaksa ngerancing. Kapolresta Denpasar raris nguningayang pikobat inucap majeng Kaops PAM Puri Agung war sekali tali kalih dase antuk selantur nyane Kaops PAM Puri Agung nitahang pasukan Dalmas nambahin para pendemo. Nanging pengunjuk rasa sayan rengas tur nyabat petugas sani ngawinang pasukan PHH pasukan anti huru-hara Brimob kejangkepin mobil water cannon miwah pasukan pengurai massa Renmas kejangkepin senjata laras licin gas air mata tujuan antuk mubarang massa sani anarkis. Pengunjuk rasa raris samrak risampun keni water cannon miwah gas air mata kasemprotang. Petugas langsung raris ngaonang para pendemo. Pengunjuk rasa inucap langsung ketampenin oleh tim medis saking Bidokes Polda Bali mangde molihang wantuan saha penanganan. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Satake Bayu Mausang parik rama inucap wantah mata tujuan antuk ngelatih anggota sani medue amongan ring lapangan ritat kale peneraptian KTT G20. Reiswantara Bali TV.